tupu ia fia oe I lau nei wha le tanga ia longa lia I lau wha Ia fia oe I lau nei wha ne tanga Let it be a sweet, sweet sound Let it be a sweet, sweet sound Let it be a sweet, sweet sound in your ear.
It's amazing. Oh, get a puppy. You guys okay? Come on guys, is Nelly there? Take your time, just do one at a time. Take your time, boys.
The blue one. That would heaven me. Yeah, the short side first. Yeah. And then the flowers? Maybe it's here on the chair. That's this great. Yeah, I'll put the other one next. Foi na mai le ri. Ave e sei na foi le ri. I'll see you. Fa manuina le swafa le ri. Yo tie fea o iailo manu malo. Yo tie o fea o iailo tui. Au e te fefe. O au le mua ma le muri. O le ona ne lava. Sa o woti pa au te foi. O te ola e whamavau lava. O ia te au foi ki o le oti ma se oli. So on 3, is it going to go up? It looks like you're ready. You can get 1, 2, 3, up. Don't wrap it around your hand. Don't wrap it around your arm. Yeah. Hold it down. Yeah. Just let it slide through your hand. Up, put it back down. This one is slow. So you guys okay with holding it? Do not wrap it around your arm. It's going to be hard for you. Just let it slide through. Feed it through your hands. Yeah, up. Pull the sticks up. Just take your time. Let it flow through your hands. Just let the weight of the pusaka down. That's it. It's nice and slowly. Just get the weight go through your hand. Just let it slide down. That's it. Just nice and relaxed. Keep it balanced. You guys go down. Let it Yep, soak. get down together, guys. Okay. Yep, keep it down. So everyone on my left, drop your rope. Everyone on my right, pull it up through your ear. Ua no le kulu tonu o le tua. Mona lofa tunu a tele ua aveina atu ai. Ia te ia lea nganga o lau au na. O lea o tātou tuina atu ai lona tino i le tuunga mau. Ko le ele. Ko le lefu. Ma le efu. Tātou te taritonu. Ma le matua wha moe le toe tū i le ola wha vavau o lo tātou o lii o Iesu Keriso. O le na te liua o tātou nei tino o leanga. Ina whaia e whaatatau i lona tino mātango fie. E tusa ma le mana na te mawhaia o na whaato i lalo ina ai. O mea uma i a te ia lava. Le Keriso oe o le tupu mamalu. Oe o le alo e whavavau o le tamā. Na e manu malo i ti ngā o le oti. Whaavanoa ina lea e oe o le malo le langi. Mō tangata whaatua o malawa. Na muia e oti o i le rii. E a mata i nei o na pō. Lea lava o whetalai mai ai lea nganga. Na ia la tau mano no ia la tau ngā ruenga ti ngā.
Wa fo i o ala tau ngā ruenga. E muni ia i nā tau. Ana ua una fo i la tau te au auna ia te ia. La tau te vava aia tu fo i ona fufonga. E iai fo i o la tau mua ulu lona suafa pa ia. Tātou pi pese le pese wha mawai ale tātou e kālesia. Tā alofa uso. Poto ma le alofa o le atua. Lona alo Iesu ke risoro tātou wali. I le manuia o le atua le tamā, ma le alo ma le anganga pa ia. Ia te o tau pia lava, ia so uma e le au noa. Amene. Tō wha kuso, ia na malanga. Luenga mai ai anga ka penga i lau sungar ko inga whakong. Ai ol mangaku i le la. Wala waku male nganga whalo alo. Sao ngia le whale ia lea. Su mai lau sungar ko inga mal wharkua. Ia mai se voi leo whainga luenga pa ia lea kua. Ole kako whale ia lea. Ia au kako uma. Ia kako wako e lio le whale ia. Me mama o kaima le virus. Ia mawhaia koe ngā se kala ale ainga, I mawaku ai se kau mawhakanga. For non-Samoa speaking, you all welcome Sio te whale I and we talk in there. Thank you. So me ala se e mapu ai whale I. Pai whai maari e mai o kou, ai o ka ngaka voi ngā kako ainga kamaiki, oro le whale. O le whale, ma ese ngā ka ngaka kaulia I wele kofu sapa. O le nga fua mai sapa I le virus. Ale wa milionga ka ngaka, a walaki wale milionga sapa. Pasi ngā e o le whale na. O, ia, le whale na le sua kere whenga ruenga. Taki ulanga. So, because the big fish.